Tariki mirongo ĩrĩ na ĩmwe mweri wa ĩtano ntuku 11 kimbere ya mambura ya ukungwira miaka 8 ya kamemega ku RFM 96.4 na kwa miaka 8 natwithirite turiruone ni turutaniritie bunene gutigirwo kuma mundu newe ya weru ne twikumenyithia ukuthomithia na kinya ugukenia tukoya mwago ya kinya na kinya ukungwira ombani bune ndito kwato geni Jumapili ya tariki 1 mweri wa 6 adateras makutano twatanire na twiraniruwe tumenyane mwe kwambiria tha 10 chaoro turikia kuigwa kiugo kanisa ya St Stephen Gitoro weno ntoboto tukithia kameme namba imwe ruterura kirimara wa RFM 96.4 muri ramiru nende tukinyia miaka 8 na robo rwari ya mara tukupanganite kindeto chawero deidatu Akuru kuandamana obichine kamishna mero wa kimeneria kunyamaru kwa kawira kiriokolea Gikundi kendo kimbedi kwira yesi siye chunku ne kaira mwangaza kumani na utumiri bubu bichina kinyake genda kimwingi DMK kiongora kumeneria miario ya Alhaji Mwandia kiwa kiraitwari na muromo ya uchiari ya wewengwa CEO wa bondi ya Nchovimero muungani ya gutariria Southimenti netongirete na irabu irabingi amiru Mwana madhia woroboru eni Purity Richard na Ngeto Phineas Imana tukiata na iramu wankamudiano wakidhiro kiola wanyu mendeto Intuko ya kalono ndeto chiaro daidatu ikamberia ichuchongwa Ekuri bandamanite mwanko bichine County Commissioner wa County Emiro Jacob Uma bakimeneria karika labakuwa ni umo wa chirwandoni na areora wari ngabana Omeru kaira mwangaza edrite nindi agata wakanya kauchemania nantu kimibango yekeyo kolea bari wakawira na itikiru edri agita na bena mubango iyo kiate kwa ngaratano wa modelu murioki nandatoi Baba Nandi ni ekuru bashiumbirite na kuthithia maandamano na kiote kingi ni kireba kuga Nandi ekuru ndene kaunti Emiro ibambite kwinyirwo muno untubura Nandi bakonda butha bugitegerwa Oniga gukashifu gitendo giki tukuona ndene Emiro na especially kire utongeria bwa ekuru tukona ekuru sisi tunadhurumiwa baraba fai kwethwa bage to protect ibo perpetrators lakini ntukweje na rwa tukoromba giyoto gia ekuru ndigioto kia mwanadamu ndene nthikuru yonthe na ingwetikia kwena gatiba iria tukaretie na ndito koromba na giteo gike nene muno right cia koro si protectwe na bato to giteo na to chance yanda to bato to aza Kenya bwega no to ekoro be na power women be na power na nde power ya ekoro to kwenda yoragwa okataka Tanzania imo ekoro kwathana ku imbia to ni na tu na ja Emiro okaiga wanda ndatanwa nte mtonte atho imoka mokano akorera rareta ndie kukenda ndie kuyokera ora retera mwekoro nda yaku amba gokeria no huo bati kwa mamesima kuringana bo baugite thine ria nene yonekene nikagita karia ora wari ngavana wa Emiro kaira mwangaza kwenda gwita na mbera mubango jojo kuria ethwa kirigirwa nteretie goji na kinya kigushwa bakiwa kagita kaka ati utongerie ne na nabwiri kwewa kageta na mbere na mibango ewe mutongeria wa mwekuru akauma nthigoro akinya vice president ogetoragaira kione kigieto ntukweje na rwa gatoko kashifu getendo keu tukauga makethwa ni wetanete na mwekuru wije mwekuru ni wagotiarere wije mwekuru ni wenthigoro yonthe tugwate njara tukareria mwekuru ujo ugweto Honorable Bishop Kawira Mwangaza nonto ne kugwata ekuru bara nthigoro njara ituthokerera mwekoro ukaja kwetha we mwekoro gwaku utegwitethia kinya mukoro ku atio utegwitethia utetwa mwekoro nawe wesima riri yawe jonto mama ga utegera bara bena thina ciao abokeria ategera na tukwanjua agatukeria kia kuigerwa roritho imbi
tokoria thirikari eu ni egutukaria lakini twetana aria tugwita gwokorewa ino thirikari eguturaga mama kuri mwana otena mbeca cia skuru akarira bizi kwe mwekoro kumamira kunia akaewa matresi kwe mwekoro kuigwe kasarisa akaewa murengetu Patio tore ekoro mama arera kwa mbeca cia thirikari agotumera thaithi mama no umere thirikari ne thaithi etumera mbeca cia kanisa icio togotumera na tweta patio tutekwewa kanya na tuliende koroba eweshima ekoroba etagontu kethira ikwejana intojabiu kethira intojabiu Mwangaza kwejana akaewa rutha na akaewa gitio akaumara kienine bora akiati kuthithia manto jatiagirite ekoro kethira iburajukiria gite turauga ikyo kina thina iburajukiria gite na ndibuti murekeria nena mbeca ciana cia kanisa ile igochoa imbibo mokerera Muthuri Muriuki World TV Mutirinyo Kangangi Gina konete yukundi kyandu kimbedeni kumer Youth Voice kidirete kura kya kameti ya korona na nkukumonyo EACC kombirio chunkoni kirora waringabana wa Meru Kera Mwangaza kumania no tumiri bubwe bichi otumiri bubwe bambeche chemo ingebura batumire nyadira kira mawakure ritingwe bagima muchara kwa myakeli amona abenende kuringanidwa na kukimudhiani Daniel no sniper ekundiki kirwa gutimo youth orenyuma mubango yakawira yokolea niontuku katumira ne mubanka gutumira mubango yugi siasa na kuna ninkiremero kanya yore kumania notungiria bukie burabare mbere amaneti mubango yakawira yokurugure kyama kyake gisiasa bakyuya gikedira kireke kindoriyo dukimbide banende bakweda kinyaba kyora kya ngabana account ya Meru mutumonte bingia kubatila kana kuwata yudi mbaru kendo betedia nambere Ayuthi kumantere nkorani ja kaunti ya Meru ndi ya mwaburu wa Meru Youth Voice leo nibe umilitina kore nkiamea korona ngumani ya EACC kwelekerio sunkuni boke rurwali governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kulingana na Meru Youth Voice kagitakala Mwangaza leo bisini ni atumiro dhuku wa bisi kuitokera kulega kulea misara ritani kwa miaka 2 kutumiro dhuku mbesa jia mwingi amwena kugwetina kwae na gikukia Daniel Mudhiani kana sniper Nare ituguenya mama thinga twinonto twina wakas baba inye mono ke ministry health baba witango mono dispensary miakere aire akarete kubaterewi we have the proof na inye turaringirete one of the CS ba the current CS ba Meru County bena case ye utrogira asunguchwe onto for the 2 years anto baterei na ere thirikari yo no to batiko rua mamore arare kuwa tafadhali na arathiete athiria Meru nira rere wethira bathura tuguromba EACC Ethiathere mama bwasiringia mwana Meru erei esokwe ekuga sniper kesunguzo na sniper to menya justice yege kuoneka to make sure Meru yosoka arere eragira ito ego resto the lost in glory Meru ato meresto na tore angeria kawira thro metha kawira metha na material ura bathi thro metha na thaito gwaria Ayuthi baba bagikundie kya Meru Youth Voice ni bameneti Kawira Mwangaza na kuga gutemu yuthi no makumugwa tambaru muno kiri mubango wa okolea na kagita nige kinyite ka Mwangaza kwa Meru kanyaga kolagia kuma yotongore bwae buthuku Kawira bora boticie Kawira uragira itu amwetire the real drama queen Kawira in drama kagweria kuonia Ruto ati na ground kagweria kuone thirikari ati no se no eri kubwithi ngalolia sande yoro rikorera ni sande rigora ku interview yo kilori yake kururo gari amte utebi ario kalolia sinira karibu yonthe Kawira kabangite so gento kembera kiraki Kawira nya musema ni ati bathu ethigiru kubwithia Meru no ntobira gwethia riweta ku insight against the government na batu youth tirende utumirwa utekwenda utumirwa ke siasa utekwenda utumirwa weta kurwa nara nkurigana yate mama gwenda to convince jatu youth nya tuthuri mono na amenye utemu youth enyumewe na nathingatere system ya kuokolea te kulinga okolea ithiro siasa mono iturikana egitare ari thirikari ne batu tuthuri mono nonto mama eta weja na ambassador cia 5 million lakini atumira 10 million kufuel ngali mbia geta ke one sionde atumira 10 million lakini aleta ka eja na ambassador cia 5 million alitoba benje mono batathoma inya thai tonete anto alitoba ambiria kuona tumbasa kidogo
ria thirikari ije kuibanga banga yeterete kwa finance itumire kiokolea na okolea kwithire gutugerera makobe ugaturetera mtumu ati kwa gikobe kia itungi ati kwa gikobe kia left na gitumbani gututethia no okolea tia kutionde othithia ati thara chichi ando na nditu gukuromba ugukothana ule kunogoka ituramure wetu wanogoke ugo mameta onogoke kana kothana ukondothia michema ni ine heshima ayuthi babo kagita gaka ni bamenerete mibango ya mwangaza kuthondeka kiama kijero gya gisiasa na kuwa kiama giki gikethura gya gikabira ni kuigwa kiama kijite kya okolea Meru County kiama kiu tribal muru ndiwe ya ntombi yanga ntombi tribal tutokenda Meru mege kwase kethoku kikwenda soka nkunie no menye kya soka nkunie ne kya thogi kwase bionde ko itukuga gikwasi kiu gitewe na kiombo ithwa kitewa na are kithakene gitewe nya kyagiro muito ne nuntu kikeoria nya miti kawira batu gareke kuthukia vijana na gareke kuthukia antu gareke ututhukia mito Meru ito wenda peace miaka elere thiri miaka elere nusu ituonete mantu amainge muno siongo birare gulipuka kawira wamba bura yete yeta musio antumbori mbunya ka president gote agio tware thio turetera ciama bia guanga ntumbori anga I love arenda ntumbori ege na mureoge batu ti obenda mukuru mo etawa makarina atia tukwire Meru teku makarina na tigo ruma atongeria twina atongeria baba ingi Meru no ba heshima ugwa kwengo makarina tukuringere nyatha ino tumuringire thimu makarina amuringira kwire kanisene tugereti nyate thiantu antu braba ti uciumba Meru wa muringira amwira kanisene aidha yuthi baba ni barikidi na kuria gavana Mujeru Mutuma Ntwaithinkia kugwatira yuthi na gutigere nimba kuunekana utongoria bwae Mujeru kuringana nabo ayuthi ni baba gatigira Mutuma ni akona kura kiri kithurino kijite na atetherie muno wakazi jabau baria batigirwo miaka iri batire you have approved ngwarira ndauga WCS bara turingirete thimu thai bauga ibothingatira na batetherie muno na youth support muno mbegera Mutuma watejaniria yuthi uti antu banje bombo okurukia 2027 ja yuthi bare okona benyu mathaiji bara bakurojera kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya Cheke itongerete ni Linus Kadera ne chumiritie na komeneria gichunchi kemwe kiatungeria banjuri baraba kwenda itinjurine kulingana na njuri nchekeri na katiba iria ikite weru ne otungiria banjuri na nibatire kuthiatirwa njuri ni thirite kinyekio lotara mukathata ni mutugo yokio kuthukia untuire Meru na njira ya kugimaria viate kuthingatira untuire na ni abatine ndi gutikana na buburu Nicholas Chibari na ntatoi babone akoro obanjuri nchekere tongoretwe ni Linus Kadera barabotirimanite entugo oye munthi kiri nyomba ya njuri ncheke ya akira ngondu na arabathiete nambe na kumeneria miario yaritwe ni akoro bakai banjuri ncheke barabatongoretwe ni Andriano Arojaro wa mwana Ramu Kathata hindi bo bakirikithia ati njuri iri kimwe tiania ena ntu baba ya muno muntu umwe ni arigaro no tukautumirwa kimakota ate kumenya katomwera komena kwaria mantu anjuri na waku anjuri eke anchero baka ethia ngari ti akoro woni ntongoreti akoro bakoro ntongoreti ndaka itu manjuri ti athi anjuri no mabele kenda batumwa njuri ni akoro njuri ete akoro bateminya kwethirwa ngare akoro bateminya kuenga engwa kiasi keu are kya komme mutuse woti eta mukira temukirira ni muitani antu na athomethia antu mbiche kari antu bakarwa nikenda la moarwa nika ete atema mwithu yota atemwa nenduke cionthe ikulukite thitha au to mweta micemanio nge kende yo chokia nire aite kuonda ndwa tukurarua ri na nkebwira number 1 la mwa wati kerumi ora aria barabaria no ntwa kukacia antu bamba bakai aita meori na no bwantai atakinyeto eta na kerumi kike muhete kuringana nabo bariuga njuri ye na katiba ya yere batongoragia na barabakuga ate ya kurubaka ibaremerete itini indato ochiorongo na katiba ya njuri no akakathi nambe na kuthingatirwa ende babakua na bawato ite nyamba barabayite bachoka bakengwa nontu ba makosa ni te bire ko bwa tira bwanto me
Ugatia nabio na nkiona ite bionde bya nyumba bya wondi nimeretia nabio temeretia kwa watu meretia ndio mereti tutemia korona asiari tutemia kuwa to benga na muchari tekenga wana inya ndo mwanka tunenge mwana tumukurie nontu kinya rwari wa totana re kwa totana bino te wone nkeri ukethwara mubobo kwengangite ibora wetere weta miori utakinya na nuici amero babwiri weta miori bakinya getho iko kerumi okwenda kurethia bwanta yenge yonthe ira kerumi kia kiwa worira wengwa bado bwanta itutakinya ni bindi aretie le muntu weta nto ba kaya eta witangaza njori ke kanto badurawa muntu atitangaza taweta to akarande to abeta nto ba north ba south na ba centro to akarande bakawo muntu bakwenda kuthura endo tumba weta itebya njori winengera sheria ruwa okathurwa miaka 10 urothuri miaka 10 ontokathera yathira amero bakarande bauwe no ukatha mero uramero boleletie njori eteringa campaign njori biere ekarioma na katholike kona pop mwanki wa kana tuanto bakarinde bo kithumba warayo kawira ende yo hukumira manga ya tanto njeri wa thura kathera mwanka thai nyumba cia Meru Tharaka Nithi county neterete nonto bo batonete Meru embe twinete tiania nere akyo imenti nere akyo kwau Tharaka Nithi neterete kagitani wakua kuru baba ibameneretie eramo kathata nonto obautani ibwake buraba kuga botiko thingatira ontwire bakimero bakinthuke amu aimu mubwantai esieta mumiriti bwambere tutekwenda tutania ana betu renge nonto akuthukie embe o muiro ndamo netonga aita atana mono muntu na inya na ka urethe leo ko urethe ri ateruma mono na nabau bwonka bara mu atana ututhoma na ikatukuringa utana kwa ramu maribuku twakarande twenjori yembe twandike barua tunankane ke county commissioner wa Meru tunankane ko bike kathero o wembe ari wa Meru urotongoretie na o administration bonde a machibo mandisi yare tokuwa tukuringa utana kwa ramu marubuku no ntokotena pomula turamuna thukirie ana betu atu utana wa mwaka twina kathera timwe kathera uri tukwarenji twita Meru yonthe tubera matano a muntu akaforo twita lana pata niunda bwe kuma 1932 Kumage Benoth Petan Class Chabari Emzo Bogeta West urano we mwerekeria wa idurano kiamene kia Bas DMK kiogorana meneti mieri ya mwandiki mnende wakiama kia Bas Meru Alhaji Mwendia yegiore waringabana wa Meru kiraitu murungi kwedira ateaneri ninguge redirita kinenkairo ni Rais Ruto ya kurunga miraro ngirwa Mautanok DMK ariwa kiraitu ena muromo yo chiariria akiodho kubobu wandenendi apuritere kire wakili Mugambi Manyarnontu aritire migambo yonyama kia kwedira wakione kamwe DMK ariwe kiama kia Bas kiendeni ya dirikari na kiraba kwenda iweti na mbere migambo ire kwithirwa ikiarua ni uria urari munini wa Rais Rigathi Gachagua ria andamu nao abetere bare tu ndamundene jwa endeni bambite orokero injoka rukiri ico ndonero orokero injoka bwikethanagia ukwayo na gwaku nayo uria urari secretary njane no kiama kia Bas ketha no kwirire mando ja wejere kuuga ntu kwiu umagare kiamene kia Bas utonya kiamene kia Mugambi Manyaroti gyotuchumbura ni migambo ya MC wa Bogeta West DMK kiogora no ure no emwerekeria munene withurano kiri kiama kia Bas akiorota mwandiki wa kiama iki aja Meru Alhaji Mwendia ni migambo irararitere ntuku emwe kurukite kirirwaria na mutandao jwa TikTok MC Kare akiuga migambo iji Alhaji alitete nyuma yawe gutirima na wakili Mugambi Manyara migambo ira Alhaji wagatigiti kia mukairigito wa maguta kira kia ikiraito murungi nita kirumi kiri kiama kia Bas Nok is a shell. No kwera yare. It's a shell.
Actually, ukaigwa tariki 28, 29 in our delegates convention. There's an insult to the bus. Kuwa bus driver no kwa hii. A shell ture ruto nacho kiana kira mtungu rakwenda. DMK ageshumiria kuga migambo ije ria kiama ni Alaji Kiumbe na kwa kiraitu atina thina na gite kiu na kiringi thira kimunogetia ringi aria wengwa kana kabuta ngugi nkuruki DMK akiugeru kirurekagia rwangi rumwe rutegete rwangi rungi na kirage utoma mbaria akwe mukuru ndona Kiumbe kaikwa na teri irio utiomba gukira rukiri ugwe Alaji mwendia muguna wamberia kuga ati kiama kia mbasi kiriuga kiama kia mbasi kirirwa thirikari na kiama kia mbasi kirachemeni onde membo neki uti no turakaranthi turekania anga kiraito anga ati kwenda kwithirwa ari noko kiraito nyakarigari ati nandi kiraito anga benda ibajukie no kiu tuti kwenda gitigia chairman ugwe wetere uthurwe gitikire okathurwo resign kana oregekio ore onge uthuri kiawe kiraito te kionje gya kanywa agaciaririe thira ati kwenda giti kana resign thira ati ukenda no tu no twakaranthe twikiama twaririe mantu jano wakuongera DMK na ugete Alaji atena kathariburu kakwariria kiraito murungi akiuga akiura omba komwarire n'enkiama ya neki kana mukaririgite munene wa kiama giki uko tena capacity nya kwariria kiraito omba kwarirwa ki national chairman kana national neki kiraito tekari chairman yo mewas kana Meru revenue mbondi omwariria arabo bati kwariria mantu a Meru no kiza national thing ebati kwariru national officials te wokira gwakuru ukire ugandeta nande nde yanga ndi kiama kia mbasi akiama kia mbasi kiraere kiama kia menwe kwanwa unja kiroje ne ukaira rukiri utwira ndele ndi kiama kia mbasi agigya ntura yenu Kingi DMK kyogora na ugete kire mushemanyo ajwerigeri ntariki 29 jwa kiama bambasi jwa kurita murunga mojwao aruga wakeja uge murunga mojwa wene gukara thirikari ne akiuga thaiji bate kwenda gweta yuta tena thirikari kenda bakomba kwithira bakiguna karibara babaringire kura na mirandi ya weti na mbere batu tuthuri twi MCA 13 bakiama kia mbasi na twa nominate rabangi mugwanja twakinya 20 no ti no turogito kwenda kuma thirikari ne batwi thai mbareti akindi kinomba kira thoko enkurukie milioni igana na kionyo urenda nane mpambiria gwita ngiteka na barabara ne twacemanya nkamune turogire twi kiama kia mbasi tukuma thirikari ne igwa Alaji na Nyakobo keyomba kira thoko ekionyo na ngugire inge igwitwa kiwondi cia Meru butwe kanya bara totari tuite nguge na bugakara bukiaragia na butu subukara ya kiama gikwaria na te kiama gikwaria Reporter atotosha wero rea kwari etwa ni Mutuge Kare Right na nikumira kinda tunende ya karete kudatukiona kanya kakunoka ndi nchokerete nyuma ikaita kate kuraya Tukongora miaka 8 ya gutumiriria Meru nteto no bakundie mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari ne jwa kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururu na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Mitungo Hobo Tarene Kanyakine KK Goji Kinoro Bikombone Kadera Marimba Kithirone Githongo Kaderi Kithaku na turekerie Kirogine nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kadhoana Chiakariga Marimanti na turekerie Gatunga nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kadhelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3 Naruru emo gakundonea Saniba Kimero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya town tonde bokupindira
Vini mkali Iyo mapio Keriga Oroncha Mbedhara Kanithi na Nadia Mukiri. Ete ni nkurumani twararĩa na Mũmeru ukienda gukurukirwa. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciorire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murati. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akuwi nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong Mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong Mabati, tested, approved and trusted. Bueno, tupakudhawetete na mbere kuhatana na woni na watu chokerani atinende ya kiaria biachara toko ne kionyo murungamiri munene wa Mboni Yenchobi mba muguna na ugete gisio munge ke saudimenti kyo kirene irabubira binge burwamero muguna ari wa kire irabungiri iyelemero mana atandatu birendene ya gisio ke nkurukina inyeleti ya patiti kirene ndi muntu atina miaka 10 na kwidira kiritango yewe ndio boncho bina patiti kirie kinyabara patinyeleti miaka kwenderwa neti tambere na kurita mukana kibara bakurura madayara ya giriti kiwa bakayukirwa atagari ya marito.
Gicigo mbunge kia Southiment nikio kiri Nairobi bingi aja kaunti ya Meru. Iji ni migambo ya murungamiru wa mbundi ya Nchobi Mbabu Moguna akiuga kumane Nairobi ngirijere Southiment iri Nairobi magana jatandatu aria nandi akiari na biashara thokone ya Kionyo ainyiritia na banini barabara na mianka rungu ya 18 bati buru kwandikwa Irabune kana bethira bakienderwa Nchobi. Migambo iregwa timbaru ni waziri wa kithomo Daktari Esther Rukunga. Menti South ni rimba ire nyingi Meru yonthe. Kirimba ngirijiri ngiri 600 chonde chidairo chiri menti South. Kou niri tujukaya norito mono. Kumwe tubakinyiria kukarionwa mwana mbaene. Every mba nebu ikuandikwa itebu yokuru kwa mtu na miaka runguru miaka 18 kwa waritwa na nanyi kuonwa mbaene tukukurukia nyama chema ni unajua biashara nontobo tutakwenda bo tukaibo kuona itubweri kumenyera ana muno youth na ba underage nikenda antu akwithira be bakinji shughulisha na mantu ya Nchobi batuike iba kuruta nguimwe productive kenda bendelea maisha yo na tuona Nchobira ikuendelea wo Nchobi ira tietegeretwe ni sheria. Kingi Mbabu na ugite na ritamukana kireni Irabu barabara na mutugo jwa kurugurira burukire na bati na baruga choteri akiuga ntuta bau bakajokirwa matagare ja kiwatho akiuga tathokone ya Kionyo ni Irabu biere akebietekeretwe ni baruga ya hoteri na biu binge bionde bibati kwitha bikerugurwa thaa 10 kana thaa 11 chogoro. Kionyo mbaijiri icho chile license yoteri iwinge ibu ikurugurwa thaa 10 nogoro chiogoro thaa 11 nande kwina incidences chiamba gutinda iruguri na nontu neria na majani mono twaromba mono tubecha tutwa tutumirwa kithomone tutumirwa guntu kungi jaku na gutwika mbecha chiao itiraurira mantu ne jangi Muthiene Mbabu aruga ni betikaniretie na kariba Kionyo ati ni bauga giara batitite bwega kiri biashara ya Nchobi kenda bakoba gutethania tuga itwerwa ara kwi nonto na twerwa ara biashara ite gwita bwega kana Nchobi biashara Nchobi ite gwita bwega tukeja na tugatethania endi antu batibu ikujirwa Nchobi na turio kuma Kionyo abogeta West gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Agene kuna ate batungiria bamiraba rabethirite nindi baichure kimera kimera kyo tupatungiretu numukarigiti war rasta karoiro bamenete biachara bamiraba rabautambia ndetu chiorongo kere nyukuni mira ekagoma kwa mieri 3 ontobera buringithite bane bari mibarata yari bariketie kwitekia nguto na kwendia mirayo na maguru yandi baikira mugomo yonkuluki bari wa cartels bai bakwenda kunyeli arimi bakimera kinne njira ya ubaurira imirabyo na maguri yandiguru kumania na ndwari ira sitete na mbere utamba kiri arimi bakimera kia miraa bakionelwa ati kwina mugomo jwa miraa kwa kaita ka mieri 3 nteto iyi nireani nacio ni atongere baikundi kia kuthetera miraa batongeretwe ni mukarite wo Rasta Karoiro araba wito rongobo bwitambwa ya biashara baraba bauraira miraa kenda bainyelia murimi na kumurira miraa na mauri ya nthi untu butumite arimi bamwe batiwa asarene nyuma ya kuthikiria rongobo na kwendia miraa yo na mauri ya nthi baikira mugomo jwambiriria mirayo eri miundene na bila tukwenda konde muruari ye kundi mantu ayo circulate na ala maturene atemire karongwa kwa kanya ka mieri 3 kienda kwira arimi pakaibwa wasiwasi no atawendia mireke buthuku no ntubwa postorwa ne biashara babwithite story ugenda babaurira mira buthuku mira batu twathiatire mbesa na turamenya na mira mbiace mira ciuraira na tuthiete manto yetu rinde ki ofisi tutikoro soka ngira ndinde kuromia mira ringi
twithiata kiofisi mwankare amanto ya miraa yakabwa noro kabeta miraa ni kwenda kuingwa iberie kumenya no kwanza batwire nonto kuikweria otumira anto botho kugenda baiya miraa yarimi miraa bari ura mbesa ngiri 10 lakini bareta ku intimidate anto ate miraa kaingwa kenda baurira anto arimi miraa mbesa ngiri 3 na iba kumenya miraa thaiye na ngarama arimi beto na umundene ringinde bere weta muntu eba stura ebera miraa nitite kuromu batoba na bakaruiru nonto ibo anto bastururo ndambiro na kanjo na bendi miraa mauria mai na kuntu kukuinge kuranto bastururo bakiro miraa karoma nonto turabatire ripoti batu tutoro miraa ringi ora chamani aua karuiru ndi munini oke tukathia ta miraa kiobisi mwankare ya miraa corona aki kuende anto beto kura kuonde buri muntu ake ya kwithira eyeto ubuira miraa karoma ita fulani na batu ubuira iba bakaromia na muntu urando kwaria urongo mu biashara na itwethirete tubwirite itare ringi mu biashara na musumari ni bainomwe na koi lazima bari urongo kenda bona ura bakainyilia murimi na ibio ntutu butha taira na antu bakaibwo bwa itare kai itare te kuraya musumari o tura kuinyilia antu na mu biashara o bonde basiethira kaline kama ora bakuangaisa antu kuende ari mbeto kura kuonde bari tutikoro mimira na tutikoroarie kwa mantu akoro mimira bu twebelere ngiraundine na muntu ro mwira akaura mira ntugo yile kana ithatu emiti ya mundene kabe akwenda yeke ingwa ye mundene koga nkobera tutikoro mimira ringi no okuwa bundi urongo na mantu amira ituthiete na yetete kubwa soonest possible twabatangasira na twabeta musemanio tubere bura mwelekeo yukari lakini toyo kuromia mira ni ubonia bura mira yo ko na mpesa zaidi ni araba wite buru uti mugomo ringi ukabwithwe ururia kimera ki nonto ni bathambire njara na baraninkira thirikari ikandana na kuthiria thina cia mira itubwira na gitiyo kinene antu bobonthe bakuyobwari rongo na uba pusheni kabisa na bukeyo betikeria nonto karuiru urarera wana kuinga mira na to borarera wana kuinga mira ibo babaria mbere kwa ningwetika kapa kwenda kuhakikishira arimi ati miraa etiomba kwithirwa ikirungamwa na itwathiririe mantu ya kurungamia miraa bora twarungametie o bora bauga miraa tuthiatite na obisi ningwetika gitarite kuraya itweyete utangaza tukiuga mumera yote ya miraa tuyokombwa thai buonka muntu rima miraa na umundene kuonde antu bakumenya ana baba ingi bengi cukuru ote mwana cukuru thai no nto miraa tikuona mbesa no nto konia emira engirendi thai ruro mundene besa ngiri 10 ikauro ngiri 8 na ngiri 7 na mirewi na ngarama saiti mbesa yu nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Sarakasi ateateka kiama kia UDA na Senator Gloria Roba ichithite na mbere okujirwa abone Jumaa ya koti nene kulikithia kwa kaitaka kwenende kurungamia kweberwa kwa Roba kiamene kia UDA igamba rigita na mbere kuthikira na ugambi kuritana arua muthenya Speaker Amason Kingi nekire kiringa theiti ya thirikari atikanya korowa karikathiri nyuma ya kiama kiu kumurumarukia gitine. Boniface Mongera na tutariria nkuruki. Thank you, Speaker, for giving me this time to possibly offer my apologies to the members of this House and to the members of the staff who I might have offended as I pursued whatever I was pursuing in terms of oversight or legislation. Mr. Speaker, if there is anyone, and I know that there are people who have actually come up to me and told me that I offended them, take this as my sincere apology and truly from the bottom of my heart. And as you can see, I have learned how to present and represent people better. And it is a learning curve, Mr. Speaker. However, I do understand that also I own up my actions and I own up my space. And so therefore, as I proceed for my suspension, I do hope that those I have offended will find it in their hearts to forgive me and that it was not my intention to put out and maybe put out the Senate to seem that I'm trying to ridicule this upper house. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. As you have written yourself, for sure, it's like you are maturing. So thank you, all the best. Next order.
ngana kunatia chiari kumegembe ni buritie nendiaringe kura bagekira muno kweja gwambecha inkaini ya siasa bendio turo bonyumene baritie abakyamukira kigine kebasari kumake mubunge gembe no bakiwa kigitumi turone bwa mbeumbidi nikidomo ni class chabari adiboti ori baingi baithagirwo baikenera amuno kweja gwa mbeca ni a siasa aciari kuma antere echegembe nothi baugite ti bwega kwithagirwo bagitegemea kwegwa mbeca ni a siasa cha gwitethia ntugu imwe indi kamba urakuja agatetheria mwana akathoma nikenda athi na mbere na kugura uturo obwa ntugu uchiaro chia muchiari uju siasa akethirwa mweshimi wake atariwa ria atureterete seki cia cukuru akanthomithiria mwana roho yake anangare agacoka akandutira mitu ya sapati na biria bingi biothe na mweshimi wagambeta gwake akanengera 5,000 ngari ya ntugu eu bora bwena gitumire ni anthomithiretie mwana tugatura tukirijaga na twana tura tugaciarwa na twingi kana ni kuria ntugu eu ndaita ndanengerwa mbeca ndagura irinda watoto wetu wasome watusaidia baadaye. Bonga romba ni atire asiari beto inaweta musiari huwa au asia visi togagu bwana bae mochie anaiba thome ilio tundara royo na ibyo tukarera royo wanaweza asifiwe taigira cia atire am ntokwari taure ngigwe bia tureta ira bia korabi kabote komia a few bags kada uya tuteya to jiega gani na to bota twedia mekebe ore ndota kabire bani alitobenu nonto no weso kwa kwenda DC nonto ini chweta kwa nako neki hiyo chakula nimeleta mbingi na hata tamwan era adire aiba kuda chwetoro tutakuda chwetoro ililetwa uji ambao tumetafuta ende bodi atere konie hii tuyo bota kana alitobare nonto ikomika lwande tetatia kongela ngirie mwe ndeko dia ngirie mwere nanga kwethira nanga kwea nare ukaina te na kwete nare no riko gutethetie ibo kwela tofauti tutera uokarea lakini mama wera atire monora kaita ka mwarimu yababarea aka daitari aka gintu kingi wowe ukona kathamuni maisha yaku yo tutevinge twene igithomo twene amama aritwe gita aria mbeca aciambacariithite na mbere na kunenkanirwo acukuru mwanya Chegembe North nikenda gutigira aritoba kuthi na mbere na kwithirwo bacukuru na bakuthoma sehemu ira ciena ukame aritwo cia mbeca nyingi zaidi ire nayo. That is why ukona akiprioritize akawa cukuru ya Lenchoka, cukuru ya Lukununu na Ikorio iringire na rutere ari ya 3,000 and above barabange bakiona pesa lesa no tupa kuthirwa babu ni babu bure sehemu ira inyilikite nesi thasio no kame arito benu turi kwa ba apply kire arito bara arito 186 tiboyo lili pesa si ambassador na kire arito bonde itoba eto mtu ngirida to hakuna yule ambaye tumebagua. Uredha anu zapota kanote zapota bora ni mwanafunzi. Mwanafunzi ajui siasa ya baba yake, ajui siasa ya mama yake. Mimi ni mwalimu, sijui huyu mtoto ni gani, huyu ni gani. Ule tunasaidia ni mtoto ambaye anahitaji kufanya nini? Kusaidiwa. Na hiyo ndio elimu. Kwa hivyo kila mtu ambaye alijasa tumempatia nini? Pesa. Na hao tunacheki ya 558,000. Chegembe North, Petan Class, Chabari. Kingero kenyumo kekidaka kelewa Wildlife Conservancy ona ni urimi yolo tete kuritanari myokuninda wache kuira iranje ne batere gutumirwa kaita kakuira imirabyo na inyakuritanari myokuni buraba batere kurema imirabyo batyotumira ndawe mubango yo mukinanjire njya ne arimi parane ndikinyo bachakete nkado Mauritania mwani kitwande toga kimutegi na kulikidia na kaingo gutigera urimi bukuthi bwega kiri gicigo mbunge kia Bure muci wa kuingira nyamu cia kithaka walego ibaruthite kithomo ntere cia ngari ndari kenda kuthomithia murimi buromba kurutha kaingo maciara makura bwega na nkuruki kumenya ndawe rambega babatiri gutumira kubuirira irio biao urimi
ibu butugwete na itwije kinya Meru county yetu na kinya Bore constituency yetu itwije antu bara baingi bonde ne arimi nekyo twele wa Wildlife Conservancy tucitirite kureta arimi amwe baitane manto jegi urimi na itwene nonto agukugaruka mbura ge guchererwa rimwe ringi karaga kung'ana ira tutana gichungu climate change antu baitanwe urabomba kumba gukara bwega kimanto ne jegi urimi kena na kinya twirima tulima irio bira bigo tutethia gitunguru kira gikomba gukura bwega kinoritu karati cietu mpoka cietu na nkuruki antu bage irio bia kung'ana nja na nkuruki nye kura na kunyira na kumama twene irio bira tukomba gukuria tukomba kwendia nya thokone kena tumba kuthomithia na betu tumba kuciendereithia nontu juju muturire tukwenda kena antu bomba kwetha bakiomba guciomba na arimi baba rimwe batikuita urimi wa kisasa batikumba kuona faida ki ndetuira bakuthithia ntuku kenda arimi betu bethwa bakiona faida bakiona gantu ki urimi wao bakiona bia kuria kenda bakiuga by food secure bakiona mbeca cia kuthomithia na bao so ntuku ya naru aturuga papasire ni arimi bejete kuthoma nteto ya urimi kenda bomba igweta kuthithia ndetuira bakuona aja ki miunda yao sababu tunajua mvua inabadilika sana. Sasa tunajifunza pamoja na wakulima namna ya kufanya climate smart agriculture na kuhimiza wakulima waweze kutumia hizo mbinu ambazo mmeweza kuona kama matumizi mazuri ya maji, drip irrigation, mulching, conservation agriculture, crop diversification na mbinu zingine ambazo tunatumia hapa hivi. Shida ambazo ziko kwenye mashamba sio lazima zitumiwe, solution yake sio chemicals. Tuweze kuangalia kilimo ambacho kitatusaidia kupunguza chemical use kwa mashamba. Untu burabo amukirito na gikeno kinene na arimi baraba gukinyite kiathoni gikiaraba kuga kithomo gikige kubaruta nkuniani nara tukutana mantu andawa ira ci expire aga ura tutimbo tumira kithirikari tukutana ura tukomba kumenyera miti yetu ura tukomba kumenyera ikwachie ndeto ici anda tuguma na cio nana ndikithomo kira tutirai na kio tuturo tukarinde tutona maendeleo jangi jaja ndigurune kwa batu itucokire kinya thirikari yetu nkatho no ntubwa kuonia ekuru weru bo bagweta kumara kuthomaga na leo imenifundisha na nikajua vile ndawa inatengenezwa mtu anafanya nkuruki antu bakuromba kurima kwa wingi nontu kuringana na bura kuri ntuoni no urimi bomba kuguna mtu urimi bwe na mbeca na tuko chionde tukugura into bia kuria dukene cietu nai ikenda arimi baga focus mono ki kuthoma kwa adopt na kuthithia ntatwira bakuritano injeru ni onto utentu gatiga kugura into bia kuria tugategera Kenya tu thaiji ngugi employment itrike kidogo lakini tukaeblaze technology the modern tukarima tukona mbeca kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Right, na nikumira tukuthato igara gatanta kindeto cheto robadwa ina nkatho na cheno ntoba kwithira watanirite na batu monkira utombo kwithira nindi twikinya kimbuthia yondeto cheto ine ngarigana tena irandu yaku yakalono rigana bwa yakwira wa muyo mume ama maira mwiko kenda biekimwa ethira yuka kwa kala woro kwa ethira nindi ntuku imwe embere ama mira mwiko obuntu bia kora bikendo kimwa akethira akiuka kwakera muima muruga mwiko waka meitiere ondeka yile ithatu biethire bike ya buru komwe ya turakaringo iruo achoko bwaekirwa tugwemwe kalawa mamira mwiko ya withire ndo atethire ayuka kwa ukira rukiria aja akandere mwikano ya riko kana ni atebubuongwa plus ndararandi na mwiko no mamirite atura muthuro amberia kuria kapogurua bya kuria bukare okimate era moyo tuko mpempe twatherukirie mituro na itenda okimwa ko unende otiarare abata mwiko yoku kitha kalawa amberia kumama chungurie ne kenda uko bikirua achemania nwe murie Purity Richard na ukai moneto madithia oroko ruwa na ngeto Phineas